Ia e whaatalo whātu tātou wala atala nei le Samoa Entertainment TV ia te oe. Tātou ātatu sa o atu I Apia I Samoa nei. I o le pākale nei wa whaingoina o le Matagialalua Samoa and China Friendship Park. I o le sola so lua la so tau te puru lea o kuso e po ina tua il tātou watale nei. Ia. Le la whaato so la tu tātou me pu e te mata mata I tātou ni a tātou pese I ai wha moi moia wha mo dia ina lau mai mua po I le tau tu an tātou walata le nei Ia me tātou news ia po tātou tala forward tu atu I vai aspetasi E le au nanga la walata le nei Ia ai wha tātou whai me wha solo mai moana I tātou wata le nei Salo pe 2 minute O le pakale nei Matagialalua Samoa and China Friendship Park. Yeah, manuia lau mai monga. And for the sake of our non-speaking Samoan, this is the park that just recently been opened in Apia. I believe it was last week, Thursday or Friday. But today I will video this today. Today is the Tuesday, the 30th of August. So enjoy and make sure when you come to Samoa, pay a visit to this park. This is quite new. Matagialalua, Samoa and China Friendship Park. Matangofia ma nei fo nai ati na pole nei Telan swing on tātou watunu o iai Ia tātou whai mea paasolo atu le tū lea tau matau Anga I lunga sami ta milo e foi ia manga I mai lesi fito. So we'll start off from this side. We go right. Heading down to the waterfront and then come back on the left hand side. It's a beautiful day here in Samoa. Manga ia le aso nei le la What we have here. This is where the kids gonna have the cane. And you can see the steps for parents to enjoy watching them while they play. Yo le pito lea, le ele malanta ano le yai, le malpale. Mas pasamo le tu malpito lea. Lo empasi tepu e no foi nai ma ko ya foi ta no malpanau. On the grass area, that's where the kids will have their games while the parents watching them from the side.
o vaenga le o pau whaapitoa mo le whanau. Talonga e tanga i antu i eia lantou me taalo e swingi. Il solo mai le tu leanga vale. O e swingi. Ia whatasi ai mal no poanga. Tele no poana ia i no ai manolo ia man no poina i matua o paia ia talonga al whanau. This is the area where they made specially for the young ones. They have the swing. You can see all around there that and there's seats for the parents just to enjoy while the kids are playing. Yo tulanga mansani au tātou tingale velo la ai e lanu mea mata ma lau usiusi o na lau whanua. Now you can see the sun is up, a lot of sun in Samoa. It's a beautiful day, but you can still see the green. In Samoa. And this is the walkway that will take us right onto the waterfront. Yo la wala lea, la papa lea, e anga i tua taulunga o le sami. Le po le masana o sui poita tu ngā ba aya soia, le tolo le tu o le pop. O le vaenga nei sa ile manai o na polinga yaso ia ai le ipausia le no panga i pe o nei nei wa sa te to ho le long. I lama the bike or samila. If you can see the water, that is not fresh water, that is seawater when the tide comes up, because right, this is connected to the sea. So when the high tide comes in, the water comes right in. Out na suala tai na saule ole baile tono. Ai leo se vai fo ile mangalo se vai tap. Beautiful walkway. Manaya se wan sabali le manga fo e exercise right. So make sure when you come to Samoa, visit this place. Have a walk around. Looking back to the government house, where ayatu le ole lena amata mailta to wata. So this is the end of the paiunga lea o le sibaenga lea o le tulen tatou amata mayai. Ya ea kulo dunga skepu lea ya baya tulo the sami. And going up the steps here, you can see the water, that's sea water. And that's a wall, you can see the wall across the sea. And then looking back into town. Now we're heading back, kako koe fo yantu I o. Tato pasoro le o le ilisipito le I kakule yo yai. It's so good. This is my second day here in Samoa. Ia la solo ma dua ngai. I olo ia Samoa nei. Asia mai po ia. Na ainga ia ai masele. Le o penga runga le pa I tua tatou news nei Samoa. It's my second day here in Samoa. Just come for visiting my family, and we've got a home here, and just follow through. Some of my staff that works here, they bring the daily news from Samoa. Mà người coi vội mày ấy. Yo lại đến Samoa.
o te le lope sa tanga I mo le baenga le tua le palo le malo. Ia sola ele fausia ia le paka lea. Ia le baenga le sa pe omo I lalo anga I le bai. Sa le mana ia se vaenga sa iai mua. Ia e peita ila le vaenga le uia, I tulanga le uia I ua mata ngopia. Io ho detto ia wati le ilana e tia malanga mai Samoa le wo pa ia tu le vaenga pa au popo le tanto malo ia ma se tanto talo nga ia ia tanto wanga I mai le fai ungo le awal savali lea ia o lunga I ola I le tani ngalu la ia le awal savali fo le amata mai tai te bayala ai tawa anga I tai mulinu ia le tani ngalu ia o le tawa anga ia le baenga muli o le paka le nei. So this park, this is on one side leading onto the waterfront, and you can see there's a walkway. And you can see a lot of people, Samoan people use this for their exercise. It's quite a long walk from one end of town to the other. Ia o ile tele ta malustino ai ta faina tele idole le baenga le ia mana ia sau sabali I pa atio masamo o le awala savali le lungol tan ngalu amata mai tai I bayala e tawa tai munu beautiful flowers, beautiful colors of Samoa. Mana yo le lanu nai la au nei te le mula mua I si o tātou lau whanua mai si o tāu langa I Apia. Ko tita tātou mo atu lesi tita paima, there's the waterfront. Tua tonu ala o le makeki, Savalalo. Nice and green, Rio Samoa. And this is the last part of the Matagialalua Samoa and Ghana Friendship Park. O le baenga muni lana o le paka. Le isi tu leo o tātou angai ati ai. Dei po pan Samoa mai tu lumatu. Ile ano po angai no po ai. Paiele lunch. Le baenga muni na lea. This will be the last section of this park. And this is one of the areas for the kids to have their games. Ipo la mana taalo. Pei taalo ngal panau. Ia le ngatele lo telbo.
Ya, ole. Nanga mun la leo tātou pāka. Leo la tātou toanga ia tu mai o ya. Ma pa umai ia le mai banga ia fa mo mo sa e fiel tātou wata ia nawe te li malanga mai Samoa. Ya leo tu na tu le te saua e loa ia le vai ngale te saua te pao ai. Pa ia sau lunch. And this is the end of this park as we make our way back to the entrance. And make sure when you come to Samoa, pay a visit to Matagialalua, Samoa and China Friendship Park. We're heading back to the entrance, and I hope you enjoyed this video all the way from Samoa, from your Samoa Entertainment TV. Yep, manatua po I o vaya so uma o aso tasi tu na tuai ia tātou telefon mai Samoa. Lima so le vaya so mapua I le weekend. Lo papenao na batua ia tātou telefon, tātou news. Tu ina tu sa le lua amesene. Ya patasi malatali ya Vili tuli matala. Here we are, back to the entrance. The name here, Matagialalua. There you go. And hopefully you enjoy this video from our Samoa Entertainment TV. Yeah, maloto o neo of Vili Ieru. My name is Vili Ieru. And here we go, back to the main road, and hopefully that you enjoy this video. Yeah, kami atu le tua, manuia po ia mai moanga, porkalang pupuanga. Yeah, tato perot, o eba po isi tato mata. Ako ia Samoa. Enjoy and may God bless you from us. Ia mau mali e mai pe lau lofo. Ore a mata o le ata fasolo. Suene sau panga ai awa e te ofo. Sauni e lo sima mai e se fa mali e loto. Se mai le tamai tai tau sana. Ore tino e mai lau mata ata. Mai oi mali e fasolo alalo. Su mai au fai mawale o le fasolo manako. Esi masamo pe tai wale ma fai. Elu mai ua o ke fai. E pule na maua i au tanga ua ato. Ai mati ma po